Lola, anyat pampanunutan nyo. Naganda yung manantikit kitaan nyo. Pampanunutak ni nanang mo, apok. Sa dinong hataan ti ayan na ita. Nabayag a panawin na sana nagawawid ti inam. Kumusta nga tamatan? Kailiw kumot nga rodin ni nanang ko, Lola. Ngam saan na tayon samot a kailiw? Ta saan mo ta na nagpakpakita kada tayo? Ay, awan nga rod, apok. Ang ala, panunutan talatan ama kumikom iti trabaho na. Iso adi na masangot ti agawid. Kan ituloy talata nga ikararagan ni nanang muwan. Tapno tarabayan a kanayon ni Apo Diyos. Kat mailisi itan yaman a paggad. Wan, Lola. Umayak man, manang Mayla. Nay, si kamot gayam. Andreng, kabagays, sumrek ka ah. Ayamanak manang. Nakaumayak, tada umay ko ipadamag. Nay, anya day taading ko. Si mangpot nga mintay ka aruba may anaggapo di Manila. Kat nakunana akanayon na makita ni Jay mga anak mo ijay. Anya, agad kumusta ka nun nga dya anak ko? Anyat ka sa saad na ijay. Ay, agwalang-walang kano di tiyendaan manang. Ijay kano ti ayuyang na. Anya, apay nga gwalang-walang. Awan pag naadan na. Napukaw nan sa kanaw ti limbong ti panunot na. Tadi namot kano mabigbig di kalugarantaan. Ken nagdungrit kanaw. Ken agkakanat ti sasawan na. Anya, ay naapay ngay. Anyat napasamak iji anak kun ngay. No kayat mo intasukunan ni Jema iji Manila. Oray ta ammo di ka aruba me ti ayuyang na. Nalakalakano asapulan ti ayan na ijay. Alaman nga rod ading ko. Ay nadya anak kun aya. Anyat napasamak kan kuhanan ngay. Alang araw tamang tulagak iti arkilain tayo alugan manang. Tapno adda pangiluganan tayo kon ni Jema. Manungay ka no ti arkila. Ang mga nukurang di kwarta kapag arkila kabagis. Di mon pagdanagan day tamanang. Siya kon ti makamo iti arkila. Ay na, agyaman ak nga rod ading ko. Dito'y gayam ti bagbagada a Manila, Lola. Wen, apok. Ang oray siyak. First time ko ti makaumay dito eh. Ayan ngayon ni nanang. Magkakaran ako na magkakita kan kwa na. Manang, umay kayo dito yay. Nasarakan ka ni Jema. Ay, nakita da kanon ni nanang mo. Umay ka na po, asit ganta dalulong nga Andreng. Ay na, Jema anak ko aya. Apay akas tamat ang tilangam. Anyat napasamag kan ka, anak ko. Who are you? I don't know you. Hindi kita kilala. Siyak ti inam, anak ko. Siyak ni Mayla ananang mo. Kat isumat ni Isa nga anak mo. Dakalan ti anak mo. Kumusta ka, nanang? Apay ngay anak dungrit ka matan. Kan nakuso-kuso tabuok mo. Hindi ko kayo kilala. Di kay am-am mo. Pumano kayo dito'y teritoryo? Tanusan, ipapulis kayo. In kayo, Iday! Jema, kaanakan. Agawid tayo na iji lugar tayo, wan. Lugar ko dito'y. This is my territory. Go away. Get out on my way. Saan ka ataga dito'y anak ko? Aghawid tayon. At dalugan na pagluganan tayo. Ha? Lugan? Ayan ti lugan. Kayat ko taglugan. Mapanak ijay sampulanggi. Ala, kibinan tan manang. Madlaw akayat na taglugan. Uwan ka bagis. Ala nga ron anak ko Intayo aglugan nanwan. Umay ka na. Ay, Touch me. Alangarod ka anakan. Magnakanwan, tantay agluganan. Napintas di lugan tayaw. Lugan ko laeng. Awan lugan nyo. Napintas ti lugan ko. Napintas.
Awan karbangam amang tan iti Lola. utang ti karuba. Agsa ka na ti ibagbagan ni nanang. Upat nga kasya. Nakabani kas ijayan tiri daw akas lada kasasauna. Itudo-tudo na pa iti ima na. Akas lada kasangsango na. Baybay ang talatapok. Ingkakit di maturugan. Tamo ka na banog ka iti biyahe. Wan. Diyak makaturog. Ay, kayat ko nga arakupan ni nanang. Tamailiw akon kan kwa na. Ngam iwalin nakmat. Di na kayat nga arakupag. Aw-awatan pa'y laang ti inam. Wan. Tapat siya nga agimbag tumot laang. Anyat na pasamag kan kwa na aya. Apay akas tamot dun. Ay, sigun iti kalugaran tayo ang nakakita kan kwa na. Gapo kano iti panagaramat na ide iti may parit nga agas. Tada kano nakaamuan na. Ha? Natangkan tumot ti ulo ti inam ide. Naibarkada kadagiti nabisyo at tao. Anyang ay, na-impluensya ang lakat nga rudan. Kaasimat nga rudan ni nanang. Di na amo ti ibagbaganan. Jema, umay ka manganan wan. Nagluto akiti na imas asidaan. Sigurado ang magustuam dayjay. Prito nga ikan kan ada dinengdeng. No alaam amin nakarga ti pitakak. Anya nga iti mabati. Durbab. Jema, anak. Mangantayon kunak. Umay kan wan. Ay di kagsipat nasakit ti kasta. Manakibiyang ka talaga. Umay ka man. Ay di mo mas titakyag ko masagsakita anak mo. Nanang, di ko makabilan ni Lola. Husto daytan. Ibatan nyo ni Lola. Siyak ti Reyna, siyak ti kapintasan, siyak ti kalaingan, siyak ti kabaknangan. Lola, umadayo kayo di kaya ni Nanang. Tamang ano kabilan na kayo manan. Wala pok, gampakanan ta kumapay ta mabisinan. Yag kuntulangan ti kanan na ditoy. Ay saan? Amang ano si kamat ti kabilan na. Siyaklatan ti mangyag iti kanan na. Adto ti ulas kan pungan mo anak ko Kalablabada kita. Nabanglo. Unak mata di nakasasit ka na. Bakit? Anay ko na. Di nakpungutan anak ko. Masaksakit anak. Ay na anak ko aya. Diyak kaya't atutupan ka. Tamaawa atak ti sitwasyon mo. Patpatkan ka unay anak ko. Agkararag kawan. Tapnagimbag kan. Patib karam kumati pa kinakam mo anak ko. Maturog kan apok Nakaturugan ni na anang mo. Di kan agsilpon tarabiin. Buy-buya aglaang nagiti video yukin ni Nanang, Lola. Anya abidyaw. Di ka na yun na pa ng kabkabil ni Nanang kada kayo Gaputa jak makaasidig no kas kabkabilan na kayo ni Nanang. Ibidbidyok latan. Ala, apay ngay bidyom. Ay irisam day ta. Ang mga numakita ti sa balay. Saan, Lola? Jak irisan dagitoy. Ay, jak kaya't atutupan ti inam. Taamok adi na amo tar aramidan na anak ko. Masyanak mutin kada kayo, Lola. Nakakaasi kayon iti pampamayan ni Nanang. Kanayon na kayo akabilan. Idurun-durun na kayo pay. Di na ngamin amutar aramidan na. Tanapukaw na kangarod ti limbong ti panunot na. Iso adi ta mabalin atutupan, apo. Ay sos, anyat na pasamak ni tarupang manang mayla. Karamot-samot na kita. Ay, awan kabagis. Kinaramutan man ni Jima. Agkabil di ka anakam. Awan aldaw adi nakkabilan. Ngamjak tututupan ta maawatak ti kasasaan na. Panagkunak masapula may paagas ni Jema manang. Dayta ko mga ti umay ko ibagakan ka ading ko.
Amangan no addaam mo mamaasitgan para iti dayta. Tauray ka sa no ti ayat ko amang paagas iti anak ko. Awanan kami, mo't. Bayam ta kasaritak dagiti anak ko. Ta naibagakon kadakwana ti sitwasyon ni Gemma. Ket sidadaan damot at tumulong. Sa di mon pakadanagan day ta abanag manang. Tulungan da ka. O sige tatang, tamakitinulungak para iti pan nakapaagas ni Insan Gemma. Oresyak tatang. Kaya't kumat at tulungan ti kasinsin mi tapno maagasanan. Masyanak namin kanya anti Mayla akam kabilan na. Huwan nga raw. Bakit ni manang nga makabkabil pa'y laag? Kakaiso na nga awanan ti asawa na amang kabkabil ken kuana idi. Ita, insublat mo't jay anak na ti mangdangran ken kuana. Ay, numaminsan. Basol matla ni Insan Gemma no ape akas di tinagbanagan na. Natangkan to mga minti ulo na idi. Nabisyo mo't. Awan dengdenggan na. Dinadengdenggan ni nanang na. Un garod nakakaasay ni Antiyo Amayla. Isaw tagsagsagrap iti aramid jay anak na. Ay, ala sapay ko mga rutagimbagan ni Insan Gemma. Katagbalbaliwan. Un pagyamanak no matulungan nyo jay Antiyo, anak ko. Agyaman ako na iti kinaimbagyo kaanakan. No saan aga po kada kayo? Saan kumamot ang maipaagas di kasinsinyo? Awanan yaman na ante. Da kayo ngamin ti pakasyan mila unay. Da kayo mat ti parigatin na kabkabilan. Wan nga rod kaanakan. Nga maawatak di anak ko. Tadi nakat nga rod ang mutar aramidan na. Naimbag tulaang ano maimbaganan. Una ante. Bareng agbalbali to matan ti kasinsin mi. Kumusta ka nun ngay ni nanang, Lola? Umadani ka nun ti panagawid ni nanang mo. Tagim imbagan, apok. Dakkel ka nun ti nagbaliwan na. Kasta ka di? Nasayaat nga roda, Lola? Agyaman ta iti Diyos, ta dinangag na dagiti kararag ta. Uwan nga rod, Lola. Kamaudyanan na. Makadwata man nandito balay ni nanang ko. Uwan apok, ay nadyak mailadawan ti kinaragsak ko. Gapo iti iniinot a panagimbagan ti inam. Nanang, Ay, kailiw kayo una yun anak ko. ay naanak ko aya. Naayat unay ti Diyos ta pinagimbag na kan. Un nga rod, nanang. Isa anak ko, kailiw kan. Ay, nanang, kasta kami matkan ni Lola. Kailiw da kauna yan. Kat maragsakan kami, tagkakadwa tayo manan. Un anak ko, nga masapol nga umadayo ak manan tagtrabaho ak. Tapno adda pangalaan tayo iti pagbiag tayo. Papanamanan nga'y anak ko. Agsubli ak ijay syudad, nanang. Naimbag ijay taado ti masapulan at trabaho ijay. Di kay madanagan. Jakon ulitan ti inaramid ko. Agsingsing putakon. Jakon agbisyo pay. Promise. Lola, nakaluto akon. Umay kayon tamangan tayon. Nanganak ko na. Nabsug ako ni di kalman. Saan kayo pa'y anangan, Lola? Mangan kayon, tagtumar kayo pa'y tiagasyo. Nabsug akon kunaklang arodan. Ala, ape nga atinip pa yun ti kanan nyo, Lola. Kayat ko ti Romuar. Diyak kayat ditoy. Kayat ko ti umadayaw. Sa pulag ni nanang ko. Agar arbis, Lola. Nagalisti dalan. Intun bigat tayon arumwar takuyugan kayo. Awan klasik no bigat. Nanang ko. Kaasimot ni Lola. Tatang Talagang ko. samat nga kabawan. Hello, Nanang.
Hello, kumusta ti panagadal mo? Naawat yun, di pauit ko. Wan nanang, gimatang akmatan iti gamit ko iti school. Kat ni Nanang, kumustan? Kas di lataa, agkabaw, agkakanati bagbagana no daduma. Ala, ano sam ni Lolam, tas ikamat ni Adda dita. Wan nanang, kaano ka kadi nga gawin? Inton umay alawas siguron, tagi katakon dito'y trabaho. Marigatanak dito kayat kon tagi na na. Makabannog mo trabaho. Diyak pa'y makain-ina na dito Ha? Isong agdalus kanto di tabalay ha, isa. Tadyak kayat amasang putan ti balay anarugit. Wan nanang, Lukas ta, di kan agsubli di syudad, Gemma. Saan na nangkal? Masaduta kon ngagtrabaho. Apay ngay, di sayang di trabaho, awanan at ipagsweldoam kaanakan. Agsapulak tumanan iti trabaho ano gumagatak, angkel. Alang araw, tapnoan na mga sikaso kaninanang mau. Tanay, awan kadkadwa na dito'y balayaw, nukas niya amapan agiskwela ni isa nga anak mau. Mangan kayo, Nanang. Ginaukon ti ka ninyo. Di talagi subuti ko inyon. Ayan ti sabaw. Kayat ko ti agigo. Ay, di kay man agpili-pili, Nanang. No anyat maidasar ka ninyo latan. Awan sabaw. Idi pailaeng nga makaig-igo pa kiti sabaw. Sa nga pulo natawan tinapalabas. Ngamdidak pa kanan. Agkakanat man ti bagbagayon. Mangang kay din. Naimas mata si Daam. Presko at tinapa. Sabaw, sabaw, sabaw. Dakpagpungtutan tani aburido ak. Awan makukwarta. Api nga imbalang yu ti kanan. Anay. Abay ang bungot ka nga. Awan urban ni dadmo ka, Roma. Bagtit ka bakit? Kabaw, di mo amuti bagbagam. Awan lang arod makukwartan. Ibalang mo pa'y lang ang timakan. Mangirarit ka bakbakatan. Tra-la-la-la-la. Lola, maturog kayo, rabiin. Tra-la-la-la-la-la. Mapuyatan kayo manan. Ay di ka na tagari. Ta isalak pa ito'y anak ko. Paturugak pa tanay makaturturo. Ay nananang, di ka man agpakaturugan. Puyatan man ng titaon. Ala, yag mo day taapungan. Ay, san? Kasi tanak ko. Mabisinday ta. Padidyak pa. Adula amin ngay bagbagayo. Ay, naapay ngay barsak mo tanak ko. Kasi matay na tanak ko. Ala, ingkay maturugan nanang. Siyak ti mga ayaw ko ni Lola. Pampanuyuyam ngamin ni Lolam. Isuan na sulpang. Pag-aayat na ti papaanawa day ta. Papansin. Agkabaw ni Lola, nanang. Iso di na mo dararamidan na. Hindi saan pa nga agkabaw ni Lola. Nakasingsingput launay. Iso di yung kumamat pagsawan iti kastaa. Di ka man agpakalaing isa. Ubing ka pa'y lang, ngam ko na malan asino kan ngagsasaw. Ala, kibi naman ni Lolam, ta isirak mo iti silad na. Umay kayon, Lola. Tamaturog tayo, nuan. Agawid akon. Diyak kayat dito yan. Nauyong ti karoba dito. Nauyong kayaw. Nagado nga ibagbagam, umay kakit di. Nanang, inayadan yung mata. Di yung guyod-guyodan ni Lola takaasimat. Ay! Idi da kayo tinapukaw tilimpong ti panunot na. Inananusan na kayo nga inasasikaso. Nga uray kanayon nyo idi akabilan. Ha? Inaldawadang ranyo idi ni Lola. Ngampulo sa din na kayo binalas. Kan sana nakaungat kada kayo. Kanayon na kayo nga ikararagan idi. Asapay kumatagimbag kayon. Ngam itatag kabawan. Di yung maawatan. Di yung lamon o kasano ti panang ipatag idi ni Lola kada kayo. Maasi kayo kumamat kan kuana, nanang.
Talaga saan nagpampanunot na dya ka anakan nyo, tatang? Apay aya anak daw. Agasan nyo? Tutupan na ni Auntie may lang agkabaw? No kabilan ni Auntie, balsan namat. Kakaasi ka no iti pampamayan na. Ingkay ito bagbagaan. Kaasimot ni Auntie. Naglokaw. Apay ngayak hasta tiyar aramidin na. Idi iso ti agbalak at inananusan piman jay inana ngay nas asikasaw. Wan nga rod San ngagpampanunot na dya, Gemma? Lola, bumangon kayo. Aldaw. Ala, awan mo't gayam dito igdala ni Lola. Napananan ngay. Awan mo't iti kusina. Kasta mo't iti paraangan. Lola, ayan nyo! Insan, Gemma! Insan! Ni Uncle, saan pa si mangput ni nanang ko? Rimor nga min idirabi Anyal kukuan niyaw. Apay adi yung binantayan ni Lola Marimar. Ha? Apay ni Lola? Diyak ka mo rimor, Uncle. Ayan na ka di. Adda iti ospital. Intaray da kano itay lang. Ngam saanan ang espal ti biyag na. Anya? Apay, anyag na pasamag ka ni Lolak. Natinag kano iti hanging bridge. Anya? Lola, paya pinanawan na kami. Pagpatkin ka unay, Lola. Wala, gusto na itang isa. Itay ka pa'y asangit-asangit. Nasa lunad ni Lola. Sana nagsaksakit. Ngam kalati, papatay na. Basol mitasan man nasiputan terorwar na, Lolo. Wala, awang akin pagayatan hindi napasamak. Iso nga awatan tayo tinapagteng ka ni Lola. Kanya nga'y, awan mabalin tayo. Aywan, ayan ni nanang mau. Aday dyan silad na, Lolo. Sana rimrimwar. Nakapupuklat ta ni Jay. Apay ka now. Diyan ka mo, Lolo. Gemma, rumwar ka dito silid mo, tas kasuwan nyo na iti umay makilamay. Diyak kabaalan akalabanan ti konsensya, Uncle. Ha? Diyak man lang nasubalitan ti kinaimbag ni nanang kanya. Sakbayan na tayo. Diyak man lang nakapagkid daw iti pamakawan kan ko na. Ay, awanan ni nanang mau. Gamitala makaamiris ka. Wan nga rod, Uncle. Agpapabawi ngam naladawan ti amin. Awanan ni nanang ko. Ni, adamat gayam kada kayo ti cellphone ko, nanang. Itay pa'y lasap sa pulag. Naividyong gayam idi dagiti inararamid ko kin ni Lola. Idin apukaw ko tilimbong ti panunot ko, anak ko. Ni, nakita yung matgayam dagita, nanang. Wan nabayagan day ta cellphone ko ngam jak pulos indilit dagita. Adadama kon konsensya, anak ko. Nakasingsingpat day di Lolam kanya. Nga uray kabkabila kon. Mauawatan naklata. Wan nanang, tamaawatan na ti sitwasyon nyo, idi. Ngam siya. Jak na awatan ti sitwasyon day di Lolam. Sabay ko mata mapakawan na. No sa dinuman ti ayan na itan. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ay na, ambong asawa. Kapaya pinanawan na kami matanit anak na. Kasano kami paitan ngayong batim. Ambong. Nana? Abda nang ipatulod iti nangisit a kandila. Sino anak ko? Jakam mo, Nana. Inakibal lang daytoy, Nana. Ay saan? Mausar day ta. Nauray nangisit. Ha? Ngam nangisit magdag ito, Nanang. Basta idisum dita. Mausar tulat ta. Usaran tayo, anak ko.
Kaslaan mo kon no asino tinangtid iti dayja kandila, nanang. Asino, anak ko? Ti kanayon nakaapaday di tatang. Ni kadi, Pia? Uwan nanang. Asino pa'y kumangay? Talaga kayam ang agtalinaad tiguran na ni tatang mo. Ngaure may sanabang kay. Uwan nga rod Naapal nga min dayja tao. Ti pagdanagak nanang. Ang mga nuad-addan ti panang tagibasi na kadatayo. Taawanin ni tatang ang mangisakit ken mang protektar kadatayo. Anak ko. Ngam. Di nalapadpadasin nanang. Takabailak mo ti lumaban iti patas. Isungawan ti rumba nga pagdanagam. Nanang. Umayak man? Nay, si kamot gaya ang Pia balasang ko. Sumrek ka Agyaman Imayak ta napatagtibagak kada kayo. Ay mabitlaan tamang halaki ti merienda balasang ko. Ay, saanan? Diyak kaya ti makautang iti naimbaga nakam kada kayo. Iso abay amon day ta merienda. Anya ka di ti ibaga, Pia? Itatanatayan ti asawam. Awanan ti karbangam iti na ito balay. Da kayo itanak mo. Iso pumanaw kayon. Anya, apaya papanawan da kami. Kat da kami ti caretaker ditoy, Pia. Day di asawam laang ti caretaker ditoy. Saan kayo akaraman? Nakasarita kung takin kuko iti da ito balay? Kat nagsaritaan mi asyak timang sublat amang bantay ditoy. Anya, awam mo't imbagbaga na kasta kada kami. Ti imbaga na, ituloy mitag na dito'y nga uray awanan ti asawak. Idi dayta, ngam sanitan. Itay lang nagsarita kami iti gayem ko, ang akin kuko iti dayto abalay. Anya? Kagap-gapok iti syudad. Iso nga itay lang nagsarita kami. Anya? Iso mabalin ka di? Pumanaw kayon? Tasyakon ti sumublat nga caretaker ditoy? Pumanaw tayo dito nanang. Ay saan? Saan ta pumanaw ditoy? No saan ati mismo nga amo ti mang papanaw kadata? Ngam nakabutbutangan nanang. Amangan no niya ti mapanunot ni manang Pia nga aramiden. Sabali nga minti ugali daya tao. Ado ti tiprong abarkada na. Awan ti rumba nga pagbutngan ta. Taawam mo't madingar aramiden ta kenkwana. Nanang. Ken maysa, adda ni Apo Diyos. Iso ti mang bayabay kadata. Salakniban na ta, ket ilisi na ta, iti pakaisagmakan ta. Pia, anak ko. Saan arumbang tar aramidam? Apay apapanawam dagiti agin na iti dayjay abalay. Ket isudat iti nalag ti akim balay nga agbantay ijay. Siyak nga rod ti rumbang agbantay ijay, tatang. Anya ko matikarbangam ijay. Ket awan met imbagadakin ka. Asika ti agbantay ijay. Ay na, tulungan dakman kit di amang paksyat kadagijata tao. Tamairanod kayon tumit lang no kaskasano. Agasam na ita, libre lang arudan ti pagnaadanda. Agsweldo da pay. Maday ti kastangar aramidam, Pia. Gapoy ti dakis nga apal mo, kastan ti aramidam. Ay madia. No didak tulungan, agulimag kayo. Sumanao kayo mat, sinalbag kidi. Pia. Umayak man? Anyat masapul mo, Pia. Pastragan nakatap no may bagak ti gagarak. Sige, sumrag ka nga ron, balasang ko. Ikanda kitipungan kan ulis ko, tamaturugak dito yan. Sige, mabitla ang tayalaan ka, balasang ko. O sige, ngamti kayat ko. No agriingak, awan kayon dito'y balay. Nakapanaw kayon ton. Nawatan nyo?
Piya, balasang ko, agriing kan. Aldawan, mangan kan. Agriing kan, taldawan. Manganan, balasang ko. Di mo't imbagak ano makariingak, kat jak kaya ta makita ti panagrup-rupa yo? Kwa. Api adi kay pala pimanaw. Awam mo't ti rason, tapno panawan mi na iti abalay. Malaksid no ti mismo ng aking balay ti mangpapanaw kada kami. Taiso, pumanaw kami, piya. Siyak lang arudan ti mangibagbaga. Gayem ko jakin kukwa ditoy. Iso asyak ti talken na amang bantay dito balay na. Ay, pasensya kan. Urayag at aking balay ti mangpapanaw kada kami. Sa kamin to pumanaw, piya. Aniya? Idarom tayo ni Pia ka po itikas diyang aramidin na, nanang. Trespassing tar aramidin na. Ay, nasaanan. Saan natalakit di adangran? Awan ti rumba nga pagbutngan ta. Ngam nanang, agruam day di atao no baybayan nyo. Ape akasta kayo aya, nanang. Nasingpit kayo launay ngamin. Iso nga abusunda kayo. No siyak ti makaungat, ang mga no makaraman day ay. Ay, saan? Agparbang ka anak ko. No mabalin, jak kaya tada kaapa na. Iso asaan day ta. Bayamon ta darom-darom. Basta saan natalakit di adangran. Anya ti gagaram, Pia. Imay kamanan ni dinaminsan ngal daw Kwa sir. Adala umay ko ipulong kada kayo. May papanitian niya. May papaniti balay iti lugar mi, sir. Papaabangan damutan. Ha? When, sir? Amo kadiyo amutar aramidan da. Iso nga imayak. Isakit kayo ngamin, sir. Anya? Ne, awan ba't imbagbaga na kasta kanya? Akat syempre. Di da kayat nga ibaga kada kayo. Da sigurado adi kay umanukot, sir. Ngam, ay, siyak di mabain itikas di nga raramidan da. Kaarubak pa'y mat nga rodida. Iso nga inturturad kun ti imay, sir. Tapno maamuan nyo ti madi nga raramidan da. Kastaya. Huwan, sir. Iso akitaan nyo tanarigat ti malukloko. Angam, no bilang tapapanawan nyo itan, adaak mo ta sumukat a caretaker you, sir. Ha? No siyak tag-caretaker ija balayo, madalo sa ka na imbag taglawlaw na. Sana kas kadakwada di daam mo tagdalos. No siyak ti dutukan niya amang banta iti balayo, dalusak at taglawlaw na. Papintasag iti husto, sir. Asino tinangidanon iti palso adamag kada kayo, sir? Ni Pia, manang. Aniya? Ay, kas makita yung mat, sir. Nadalos taglawlaw ti balay. Kan pati di ti uneg. Kan awan kinapudno ti imbagana nga agpapaabang kami. Saan apudno day ta? Kinapudno na, manang. Ada nakasarita ka karubayo. Kat namuak kadakwada ti agpaiso. Palso tinaidanon kanya. Kat naibagada ti galat di agnagan ni ti Pia. Iso ajak patyan dagiti bagbaga na kanya. Ay na, agyaman no saan kayo amamati, sir. Tati amok, iso ti ayunan nyo. Taibagbaga na ngamin anasingad kayo kano nga aggayam. Ay, saan, manang? Diyak amamuda dya tao. Iso ti mangyas asidag iti bagi na kanya. Ngamjak kursunada, ti style na. Aglablabasin na dya tao, nanang. Panang dadail ti kas dyangar aramiden na. Agparparbo iti sarita. Nasaysaya at sano, idarom tayo langin. Tapno agnakam, nanang. Ay na, baybayam ka din. Sana ba alita nagsarita kamin kan ni sir? Adda ka data ti simpatya ni sir. Taamunan ti kinapudno. No siyak ti masaron, nanang. Talaga nga idarom kundi dya tao. Mala, paspasin siya amlatan.
Baybay amon, anak ko. Kagurgurang man na dya tao. Nagalas ti ugali na. Ay saan? Di mo rebeng aguraan dagiti kabusor. Wano mang busbusor kan ka. Imbes aguraem, ikararagam kit di. Nanang, Kasta ti pagwadan nga anak ti Diyos. Ti mamakawan iti nagbasulan, ti pada na atao. kasano nga ron apakawan no saan mo't nga agkid daw iti pamakawan. Nanang, Tinasayaat nga aramidem, ikararagam. Madi ti manggurgura iti pada atao. Agiin nayat kayo, kunang nga ron tinasantuan a Biblia. Tamay-may sa ti ama tayo sa dilangit. Biya, anak, maday ti aramidem. Padpadaksem ti padam atao. Kababain ka, nakong. Anyalangan ti sawan da kakaglorikin ka. Ay, awan bibiyang ko. Riribo ka kit di ida, aging ka maumada. Naragsak ka kaday, iti kastangar aramidem, anak ko. Ay na, pudno dagiti bagbagak. Sana man nagdalos dagiti nga gina. Sayang lang ti may papasweldo kadakwada kas caretaker. Natayan, day di asawa ni Glory, akanayon mo asungatay. Sa ita, insublat mo arereribukan, dagiti agina. Ay, basta jak sardangan dagijay kunak lang arudan. Siyak mata talaga ti caretaker ko may jabalay. Ngam, inunaanak lang amin day di asawa day bakit Glory. Baybay amon anak ko. Adda nga Ay, ro- sana mabalin. Masapula siyak tag caretaker ijay. Ay na, sumapol ka ngaminan iti trabaho, manak ko. Di mo almanan ti trabaho ti sabali a tao. Ni, apay di yung mawawatan ti bagbagak. Siyak mata talaga ti caretaker ko maijay. Ngam inagaw nga ro ti asawa ni bakit Glory. Iso nga aramidak mat amin na kabalak. Tapno mapaksyat ko dagijay nga agina. Ha? Oh, apay nga da kayo pala ditoy. Di mat imbagak apumanaw kayon. Mabalin ka ni, manang piya. Sarnangan na kami narereribukan. No kayat mo tinauli makapanagbiag. Pumanaw kayon ditoy. Manang piya. Pumanaw kayon. Tainagaw day di tatang mo ti trabaho kuma. Siya kuma ti caretaker ditoy. Ngam inagaw day di tatang mo. Anya? Di kay mutla sardengan ariribukan kunak nga rod. Tandaanam day ta. Pumanaw tayo dito, nanang. Papananta nga rod no pumanaw ta. Amumot analakotan ti kakaiso na adagata. Ta pinagpaagas day ti tatang mo. Ngam saan mo't lataan nagimbag. Sumapol tayo iti pagabangan tayo abalay, nanang. Agsapol ak matin iti pagtrabahoak. Aniya, Numan nugot kayo kumangaming idarom tayon day tao. Awan ko man ti parikot. ala, urayan ta nga roden ni sir. Tao may inton bigat. Kasarita ta, may papan iti day ta abanag. Ay na, naimbag man tapi masyar kayo, sir. Ay sus, papanawon yun tagbambantay di tabalayo. Tani, papaabangan dan. Wan piya, talaga papanawag idan. Talaga, sir? Ay na, sir, siyak tutiso katiyo Apag iso, awan trabaho kita. Masikaso ka na imbag ti balayo. Tapno sardengan na kayon arereribukan da tao. Sige, pumanaw kayon dito'y balay ko, manang Glory. Ngam sir, awan ti sabali apapanan mi. Uray sanda kami nasweldohan. Basta dala ko mapagnaudan mi. Ta, amuyumot nga awanan sa ni Kwame, sir. Da kayon ti agkertikar iti balay mi, iti lugar ti asawak, manang Glory. Aniya, Mapan kami ni Amerika. Ijayan ti pagnaidan mi. Isuada kayo nga agina ti agnaid iti balay mi amapanawan mi, manang Glory. Ilako kung da ito'y abalay. Kat di mapanawan mi abalay ti pagnaidan nyo nga agina.
Ay na, agyaman kami unay, sir. Nagsaya at kayo unay nga amo. Ni Apo Diyos, timang bendisyon kada kayo. No kasta, pumanaw kayon, Nana Glory. Wen, piya, balasang ko. Umakar kamin iti pagnaadan. Taijayan may sa abalay ti amo mi ti pagnaadan me. Tailako kanon ti bus mi day ti abalay. Ay, Nana Glory, pasensya kayon. Pakawanandak ko ma. Kunak no agbaligi akiti panggap ko. Ngam saan magkayam. Iso pakawanandak ko ma. No, nagbalinak adakas kada kayo. Ay na, pakaragsakak mantikas tamang manggag ko kan kaitabalasang ko. Wen, mapakawanda ka, apay kit din asaan. Basta agsingsingpet ka kuman, wen. Uwan Nana, ikarigatak dagbalbaliw. Ay, aklunak nga dadakas nga apal ko kada kayo iti kalabas. Angam ita, pinunas kunday ta, Nana. Ay, nasaya at ano kasta balasang ko. Kasta ti rumben. Dahito iti laglagipem. Iti kaano man, dinto agbalig iti kinadakas. Iso adag iti kumapagsayaatan ti pada tayo at hao ti panunuotan tayo. Uwan Nana, talaga nga awan makaartap iti napasensya. Kan napakumbaba a tao akas kada kayo. Iso apakawanandak ko ma. Ado nagbasulak kada kayo. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ilakay, mapantay di barangay hall. Adda ka ni iwaras da libre abagas nga aggapo iti gobyerno. Anya? Ay, di ka mapan. Ni, apay ngay, sayang. May kantayo amin abu barangay. Berhead ka no ti pamayanda. Basta di ka mapan. Di ka lang mabayan na mapanagpilpila dita. Benji, Apay, awan ka mo na ya. Awan bagasan. adamat kit di. Ngam isupay tigatangan ta 5 kilo ka no ti tunggal tao. Iso mapantayo ka dagiti duwang anak ta. Tapno Basta di kay mapan. Kas kay lang mapanagpalpalama dita. Awam dakas na numapan tayo. Basta di kay mapan. Di ka kadi makawawat. Apay adi kay napan iti barangay hall nga ay, anak kaw. Ni Benji ananang, di na kaya't amapan kami. Apay, mabayin manan. Win amamuyo mo tan di manugang yo. Ay, unay lakit din na ya asawam. Anya ko matipagbainan na kat pagsayaatan tayo amin na bumarangay dayjay. Ay na, imbagak day taken kwa na, ngam natangken ti ulo na, Nanang. Ay, unay na ya. Kas jaymat nga min di asawak. Panagrik na kat bak nang pailang aging gaita. Idi dayta Saan itan? Tainla ko namut amin na nasanikwa na atawid na kadagiti dadakkel na. Ay, nangato nga min ti pride ti asawak, Nanang. Sayang, tawam mo ti pakakitaan iti tawid na ngayon laklakon Kasano, kat saan mo't ngagtrabaho, Nanang? Awan sa bali a pangalaan na iti pangbiag na iti pamilya na, no saan na iti paglakwan na iti sanikwa. Katita, awanan, naibusan. Nanang, Kat dagdagan mo ngamin ngagtrabaho tanay. Ag-eskwelan tun dagiti duwang anak yaw. Awan pa'y laturnong yaw. ung tanak no dagdagak, Nanang. Iso na saysaya at la siya akong dagtrabaho, ngam ti iso ti dagdagak nga gunay. Anya, babasit pa'y laragiti anak mo. Urayan tasaan mo't nga ron nairwam iti trabaho ni Benji. Mapana kay bangko, bakit? Inakagibang ko iti kwartata. Kat nang iba ti kay ti gastosan tayo. Ada 3,000. Abasto tayo iti makabulan. Lang! Kurang data Ado pati babayadak nga bills tayo. Kanti pagbayad ti anak tayo di pagadalanda.
Iakar tanto nga minan iti public school di na unang anak ta. Ta imbes sa pagbayad na, ornungan talangan tapag kolehiyo nanto. Anya? Amo mati kinawalwal di anak ta. Iso nga ron nga yung pantay di private, tapno... Bakit? Narigat asa pulan ti kwarta itan. Kabalan ta pa'y mat nga pagadalan iti privado ti anak ta. Uray pay. Ornungan takit di ti kwarta ta. Tani, ado ti kayat ko agatangan. Planok ti gumatag iti may sapay atrak. Aniya? Aginot tayo. Di tayo pa'y lagsapul iti naimas. Tapno daras ang makaurnong tayo. Ay, adamat kwarta tayo. Ngam apa nga imutan tayo ti bagi tayo. Unaan ta nga si kaswan ti pagbaknangan ta. Bakit? Anyat kunin, lala? Kunak, sumre ka kababaunan tabantayam dagiti duwa nga anak ta. Apya sumrek ka babaunan? Di ka lagbain? Ni, pagbainak ko ma, trabaho mo't dayta. Ay saan? Ibabain nakmat nga asawam. Benji, apay ay akasta ka. Adun ti utang tayo. Nawan tagtrabaho ka data. Kasano makabayad ta iti adu nga utang ta? Basta di ka mapanagkatulong. Kababain? Anya? Idi, da kami at da babaunan na. Ita, si kaagi din ti mapanagkatkatulong dita. Idi dayta ah. Saan ita? Ore bay! Basta di ka agkatulong. Nagtrabaho ka, saan ababaunan? Opisina ti pagaplayam. Ni, anya ko mga opisina ti aplayak nga ikat amumot nga wan adal ko. Agpadat ang awan na ilupas na. Ay basta di ka agtrabaho. Bantayam kiti dagitan nakta. Babasit na pailaang ngam panawam ida. Agtalinagad ka niti balay. Birthday. Imayak tao may Kuya West ti sayang kat ti simbahan may a free medical check-up. Libre da ito. Magtinda pa iti agas. Ay saan? Tada private doctor mi, tata. Ho. Saan mi nga minakalaan ti kakasta? Masapol a pribado a doktor ti pagpa-check-upan mi. Tadamad kwarta mi. Ha. Ay, kastaya. Sige nga rood, Benji. Tayawis ko iti tagtuma. Sige, pasensya ka na. Mga lakad ita ikanan, Tatang. Benjay. Pinalingkik ita dayta. Pagudwaan tayo, tapno da si Daniel. Sana, nanang. Ado ti ikan iti balay. Anya, nangalaan nyo iti ikan. Ay kat pinalingki mi ah. Ni, alaki Ado ti din. masita iti balay mi, nanang. Sige, mapanakon. Naitagasak lang. Ay, amo kon ti ugali day tamanugang ko. Uray awananda, ibagbaga na ang aglaplapusananda. Ay, una yan. Sayang, no di na ko mainlakla ko dag iti sanikwan ay patawid kan kwa na. Dada ko mapagbirukan na ita. Naglawa kataltalunan iti probinsya tinla ko na. Sapay nagpintas ti lokasyon day di adaga. Agilibre ka mamay, tatari ko. Ha? Alan awan pa'y makukwartak mat. Kasyan nagkadia, tata. Mabisina kon. Sige, Ryan. Intamangaran iti restaurant. Ilibre ka. Tatari ko, mabalin nga i-take out ak ta asawa kan anak ko. Makonsensya ngamin ta nanganak ngam isoda. Saan? Ay ket wala, Ryan. Agyaman na ka. Amok ngamin asaan ka anaimot. Ta managsimba ka. Agyaman na ka. Nailumlumak ngamin iti utang. Wen, awan problema. Umay kayong tumat makimisa Uwen to, tata. Madanon to day ta, akan ito. Di ka lama buwan iti kastang aramidem Ryan. Anya ko matipagbayanak. Sa anak ba't nagtakaw Nagpailibre ak lang, mate. Wan angam, adamat kwartam.
ang kakatagpalpalibre tan. Madlaw na pa'y ayangad na kwarta, kat puro daan ti badok. Kan nakachinela sa klaeng. Madlaw ayangad na kwarta. Uwan angam, panangloko ti kastang araramidam. Lokloko am ti pada mga tao. Ay na, dakas ayat ti agpalibre kat saan mo't. Kasano no maamuan nga adugayam ti lugan mo? Ay na, saan dang to amaamuan? Ta saan dang amo ti family background ko? Practical ti biyag itan. Mayat ki di tapno darasta makaornong. Inakto pa yan agibang ko inton bigang. Ta agrimit man dagiti driver ko. Intan tumat nga ron makimisa barang malawlawagan data panunot mo. Saan aga po ta makimisa kan? Kat naustuanan ti aramid mo. Adang to pa amo Guston! Agkakanat man ng tibagbagam. No di mo kaya ti makimisa, makamo ka. Da kami kadagitaan nakta ti mapan. Awan maisa ang Benji. Naipusin tay inutang mo abagas kininanang idinamin sa nakalman? Naibusan Inak umutang ije store. Saan ka store? Kababain? Amang ano pagchichismisan daman ti tao ijayan? Ibagada amang urkurangistan. Kat pudno matamang urkurangas tayon. Tagrigrigat tay nga ruden. Basta ijayan ni nanang ti papanam. Di ta pala nabayadan dagiti utang taken kwa na. Uray inak day jay, mabainak mutlat ta. Isula ka na yung ti pagututangan ta. Kat, aganos Ta isukat nga rod tinam. Ti ina, di na itulog ngagbisin ti anak na. Ikan na kaday jay nga uray adon ti utang ta. Benji! Basta ni nanang laang ti pagutangam. Di mon sublian dagiti daduma na utangam. No palubusan na kumangami ngagtrabaho, di saan ta kumanga utang akastoy. Babasit pa'y lang arod dagitan nagta. Napusot mo ti buridek, mabalinan nga ibati. Basta di kag trabaho. Nukunak asaan, saan? Di ka lang mabaynyag katulong dita. Anyan tulangan ti sawan ti tao kanyang ay. Basta di kag trabaho. Intay makimisa, tagdengag tayo iti sasao ti Diyos, lala. Ayabam di asawam, agkukuyog tayo no bigat, masapa tayo. Di na kayat nanang. Di mo pa'y laing bagbaga, di na kayat kunamon. Ay na, kasla diyo am-am mo di asawak. Agad padasam latang awisan Barang maipapan iti kinasadot, kan kinangato ti pride ti maisermo ni simbaan. Mayat kumano denggan ni Benji. Tamayan nato iti ugali na. Da kayon ti mangawis kan kwa na. Barang da kayo ti denggan na, nanang. Kumusta nga pare Benji? Kastoy, ayos lata matibiyag. Na-progreso lata. Imbagman, hangam siyak, kakasiak. Awan pa'y makukwartak mat. Ne, apay nga Ay, no siya, jak itulok, amawana na kiti kwarta. Ilibre nakman nga rod, pare Benji. Wala. Di talaga yan. Nairanamat nga dapa na kita. Jak makapan ijay bangko. Jak makairwar iti kwarta. Awan ngamin igam ko kwarta. Nakabangko amin na kwarta. Ay, sayang. Kunak no adda. Pautangan na kuma, pare. Ay, apag isuk kuma nairanamat nga rod nga dapa panak, pare. Ay, inton maminsanin sige nga rod, pare Benji. Papanamanin na ya. Apay nga inal daw arumor ka? Kat inakagdis kita riti kwarta Mabit ka lang Wen, bantayam dagitan nakta. Awan ka nun tayon, isong agdis kitara. Ala, agan anos ka. Patsyak ama isublin tao, tinapo ka kinabaknang ka. Kasano ko mamay subli, katawan mo ta aksyon mo. Anyat ko nam. Ay kwa, awan. Sige, mapanakon. Awawiram dagitan nakta. No kasta, inlimod mo ti pan nakilablabada, anak ka.
Wan ananang, jak imbagbagay ti asawak. Tanumaamuan na dayta. Sigurado apag sardengen nak. Ay, unay lakit din ay dayjay nga asawam. Lakay ton ngam di pay lagnakam. Agiskwelan ton dagiti anak yaw. Wan nga rod Mapampanunot ko pa'y kit di na panawan nanang. Anya, ay sana. Ipagpagapumla kuman ka dagiti anak yaw. Dagiti ubing tagbalin akaasi. No aramidam ti kasta. Asinon tungay ti madakkelan dang amada. Bayam, tayraman ko iti kararag ko ti may papan iti dayta. Patsya ka makapanunot tumut laang di asawam. Agap-gapo medya doktor, Ryan. Na, aguyag kamatan. Bakit? Saan lang nga siya tag-uyak? Uray dagiti anak ta. Agurigurdan. Anya? Kuna ti doktor, kurang ti sustansya ti bagimi. Ha? Kasano katawan sustansya ti kankanan mi? Tadi kamat mangiba ti iti igatang iti sidan, no kas diya nga rumwar ka. Ako ha. Lakay, agpanunot ka kuma. Panunutam ko mati pamilyam. Awan pudno adu ti urnong mo. Ta, naimpet ka nga rod. Ngam nalabos matar aramidam. Tapat ti pamilyam kat bisinam. Ryan, awan serbi ti adu nga kwarta no agsakit tayo aminan. Saan tayo nga maitugot dagita nga kwarta? Ni Apo Diyos ko mati pangpangro na tayo nga pagserbian. Saan kat nga data kwarta ti mas napatpatekan ka. Kanayon kumat nga ibagaday ta. Ti kwarta mo tagbalbalin nga Diyos mo. Isong agpanunot ka, lakay. Pakawanan nak. Bakit? Sige. Ikarik. Saan kayon? Nga imutan. Maulawak, Benji. Nakapsutak. Ne, apa yan nga Banog ko siguro dayto yan, lakay. Papanam ngamin aya. Apa yung marabiyang ka sumangsangpat? Damagam di tabagim Ha? No agtrabaho ka kuma. Sa anak ko maamaparigat nga agtrabaho. Mapanak makilablabada. Tapno dala pagbiag tayo. Kun pagbayad ko iti adu nga utang tayo. Ha? Agnakam ka kumamatan, Benji. Makitinulong ka. Ikatam na ta kinangato ti pride mo. Agtrabaho ka, pangaasim. Agtinulong ta kuma. Tano di ka agbalbaliw. Amangan no pumanaw kamin kadagiti anak ta. Ha? Saan Bakit? Ala, agpaimbag ka. Kahit pakawanin na kuma. Patpat din kayo. Sige, ikarigata ka tilmunin ti pride ko. Para kada kayo pamilya. Diyak kaya't amapukaw kayo itibiyag ko. Isa pasensya ka lakuman. Bakit?